Afrika-Dzonga enhlekani mingisero mgela lona FM na kuhlekanisa kolonke ngisela station sir ko namuntlha i ravu mune namuntlha ne ya ravu mune siku ra vukhume ntsevu ra n'hweti leya ya mawuwani lembe na magidi mbirhi makhume mbirhi ntsevu mina ni khalanga Pet Mathebula nongona ku Africa wa vulavula u humelesiwa hi ncindani Eric Mabasa na ku tisela wona Twix suka studio 4 hi le Polokwane eka Munghana Lonene FM timhaka ti tele swinene leti ni lavaka ku mina na wena hi vulavula hi tona ku katsa na ku langutiwa ngopfu timhaka ta na ta mapapila huma ka vadokodela ku na ku hehla ka kun'we mi nyika vanhu mapapila na hambi va nga vabyi n'we mi ri yini u nga va mutwisi wa ku vava wa xiphiqo xa nawu hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akhomandlela mingisero Munghana Lonene FM kabula hi te timhaka ti tele kambe veri Afrika-Dzonga yi lahlekeriwa hi timiliyoni ta tirhandi hikokwalaho ka ku va vanhu va kha va endla vukanganyisi loko swi fambelana na timhaka ta mavabyi kumbe ku ka va nga vabyi ka voho va kombisa timhaka ta leswaku vanhu van'wani va hetelela va tikuma va tsaleliwa mapapila ya ku ka va nga yi ntirhweni mhaka ku ri ku langutiwe ntsene ku ntsene loko munhu a ri na papila nawu wa pfumela leswaku a nga kota ku xwa entirhweni se hi mhaka loko vanhu va ri na babalazi va tlele lomu a vo pfuka va ya kombela va se kambe n'wina madokodela mi dyondzisiwa swona xikolweni ke ku hi mhaka ku mina MBCHB se swi vula ku se mi ta fanele mi endla ku vanhu va nga ti a mintirhweni leswiwani swi susumetiwa na hi loko khomixini ya leyi rhangeriwaka hi Justice Madlanga yi ringanyeta timhaka ta ku khomixani se swi ta lava ku hi vitana na madokodela lava va hetelelaka va vula leswaku vanhu lava hi va lavaka la ka khomixini va khumbeka eka mavabyi kumbe va pfukangi hi ta kota ku va hi twa ku xana xiyimo xi ri yini hi ndlela yaleyo i mhaka leyi nga ta va kha hi yisa mahlweni namuntlha hi kha hi bula na va Imatu nti va Imatu Samatu ya leyi yi vulavulaka hi ti South African Medical Association Trade Union ya sweswiya se ku nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekano va hi nyika xifaniso xolexo se mhaka leyi nga ta va kha hi langutile mingisero Munghana Lonene FM nhlekano na ku pfumela ku na wita hoxa xandla ka nomboro ya ntolovelo ya 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo dokodela va ta va ri kona kusuka ka Samatu seke mi nga kayeli mburisano wa hina lowu nga ta va hi ri na wona kambe la ku ta twa na n'wina ku timhaka leti mi nga na tona hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu ku nga va ku ri ti loko hi kha hi languta eka timhaka leti nga le ku humeleleni etikweni reru nga tiko ra Afrika-Dzonga na misava jikelele timhaka ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha na toho ti tikomba ti ta tlhela ti vuya futhi ngopfungopfu loko ta languta timhaka ta ku America na Iran se vo lo tshukisela na matihlo swa mampela se xivutiso ku ta va ku xana xiyimo xa muxaka lowu hi ta huma njhani eka xona hi ndlela yaleyo xitlangi kumbe mutlangi lowa ndhuma wa bolo ya milenge xitlangi xa ndhuma Jayden Adams ve le ku endleni ntirho wa yena wa ku n'wi tsundzuka namuntlha mi ta tsundzuka ku un'wana wa vatlangi va lava va tshembisa swinene a tlangela xipano xa Mamelodi Sundowns nako a ri kona le ka ntlangu loya khapu ya misava leyi yi nga rhurheriwa leyi ya ku mahlweni ko va yo hela ka Afrika-Dzonga yi rhurheriwa le a United States Mexico na Canada hi ndlela yoyoleyo loko a ri ka mitlangu ya bolo a ni kha ni vulana van'wana tolo loko hi kha hi vona yin'wana ntlangu luwa wa tolo ku vatlangi lava tlangaka laya a va byeriwangi hi mfumo wa vona ku loko mi wina ntlangu lowu mi ta kuma 100,000 loko mi ku va tlangela nduti wa tiko ra vona swa mali a hi nchumu ka vona mali va yi kuma ku le va tlanga kona ka titlaba ta vona se na hina tanihi maAfrika-Dzonga a hi dyondzeni ku xin'wana na xin'wana lexi hi xi endlaka a hi endleni hi kha hi tinyungubyisa hi vuAfrika-Dzonga bya hina n'wina va mi kombetela ku ntivo va ku mi xavisa mapasi ka ndhawu ya xikaya swi tshike mi kha mi languta timhaka yaliya ya ku mi rhandza tiko ra n'wina va nge mi xavisa tilangisese kolomu ku tekiwa kora tilangisese swi tshike mi kha mi ku hi rhandza tiko ra hina n'wina mi koka ku vana mi va yisa ngomeni va kha va nga swi lavi van'wana va hetelela va hundza misaveni swi tshikeni
hikokwalaho ka ku rhandza tiko ra hina sa hi mi twineni mingisero wa mina hi ndlela leyo na ku kuma hungu la hungu leriwani ri tsakisi va ri mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo a wu simeke pfhumba ra ku wu ta va wu kha wu seketela vantshwa va yi vitana Sustainable Livelihood Fund Special Project ya Premier kambe twanani leswi swi nga hetelela swi va koho veri tendara liya kumbe ku lava tsakelaka ku pfuniwa hi swa timali ka mabindu hi ku hambanahambana swi pfala namuntlha kambe loko vanhu va ya agiyani va fike va byeriwa ku se swi tekiwe tolo na tolweni kambe ri pfala namuntlha se loko ri ku swi na ntiyiso sweswo swi vula ku hi makumu vanhu vo pfaleriwa handle se hi ta va lava va Office of the Premier hi twa ku kahle ve ri ku endleka yini hi ndlela leyo ve ri tender was scheduled to close at 11. We arrived approximately 9:30 to collect the tender documents, only to be informed that the morning collection had already taken place on the 14th before the official tender closing date. Na vola loko va lo nhlamusela ku a va lo swi vula kunene ku a na ha swi twisisi ku namuntlha a va ya ku kolekeni kumbe a va ya ku submiteni na hi ku namuntlha i siku ro hetisela kambe hambiswiritano hi ta yi landzelela ku ya mahlweni sweswi la ta twa wehe ku timhaka leti nga na tona hi tika hi hleveleni kwalomu nga koko timhaka ta n'we i tingana a hi tekeni loyi a ri miyingiseri wa yena wo sungula hi nhleka hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Njhani Khalanga? Hi pfukeli papa hi ngo vona hi vulavule nkarhi wo leha ende kusuka hala ndzhaku ni karhi ni vulavula hi problem ya la dani ku na patu leri va nga lo cela sweswi a ra ha fambi patu mati loko swi pfulela pompini ku huma madaka ka ha ri mati ya ku basa ene lexi hi karataku ku na tiphayiphi ta storage and vanhu va tirhisa storage letiya matama sweswi loko na kholera yi nga va kule yikulu la dani ni sweswi mi twa va na Khalanga va ha ri ku onheni still patu a ra ha fambi ka ha na movha leyi nga ta famba loko i fonela mopani i nakusana na vo va transfer va ku halo va ku va transfer ka lufani ku vulavula na yena loko a transfer ka a nga vulavuli na yena a nga respond loyi na endla pa yi dropekile se a la swi fane hi endla yini mopani lowu wa karhala mopani leyi yi nyika problem va vo tsena kahle mi lava yini laha dani mi ngo tshameli ku yona because loko mo languta Khalanga loko a va ni ri na foni ya we Khalanga ni ta ku sendela ti-pictures a wu ta chava sweswi ni vulavulaka hi swona ndhawu vanhu va karhela a va ha lavi nchumu kahle ku nga vi ntiyiso ku vanhu va karhele ku ngo va ku n'we mi karhele lexi mi nga vulaka xo i ku a ni karhelanga a ni boku loko ni fika laha va tele va yimile va karhi va complain a ni yimi na swa ni selinga because ni ti byela ku i van'wana va nga swilo swo fana leswi hikuva masipala lowu wa Mopani wu contract ku va lava NC yi onheli ngopfu kahle Khalanga ene va ha ri ku onheni a va yimanga kambe a ni swi tiva ku mi ya kwalano kambe leswi mi a ni lava ku vula xo i ku handle ka ku ANC mi onhele ngopfu fambani a ka masipala wa n'wina a Tzaneen mi fika mi lava loko ri ku a mi n'wi tivi mukhanselara wa le dani mi fika mi lava mukhanselara wa le dani mi ya n'wi komba leswi mi vulavulaka hi swona ivi mi twa ku i ri yini a ni Khalanga ni tshama ni ku byela ku ti-councillors ta NC swo va ni vula ku sweswiwani a ni sweswiwani mina ni lata ku ni ta kota ku ni swi tiva ku i te yini loko n'wina mi ya ka mukhanselara wa n'wina i mani mukhanselara wa n'wina va ri lakisi a ni sweswi vona Khalanga va cincile ti-ward leti a hi wele ka ward 70 sweswi va yi vitana ward 20 one twisisa loko ve mi wela ka wadi yin'wana leyi a ni i wadi yintshwa kambe a ku se vakhanselara va ha ri va lavaya kambe loko ku ve sweswo swa tsandza kumani nkarhi mi ya aka masipala mi fika mi tihlanganisa na meyara loko mi fika mi ku ni kombela appointment ya ku vonana na meyara wa Greater Tzaneen swi vula ku a mi lava ku pfuneka a ni mina kha na mi byela ni ri fambani twanana n'wina fambani a Greater Tzaneen mi fika mi ku ni kombela ku vona meyara ivi loko va ala ku vula meyara mi ta vuya se mi ta moyeni mi ku va ala swi vula ku himpela ANC yaleyo yi le ku hi pfuneni nchumu
sawukhanga into thika lokunweka ka masipala ku I WhatsApp ping akuna xinga to ka ba ipune xo se so la ku se loko fane yi huma njhani loko pfuneka kona okay swi ku mathaka nemetwe loko ri ku hava se a ni swi tivi ku veri a ku na lava nga ta pfuneka kona se hikokwalaho ka yini va vulavula hi radio ku va ta pfuneka njhani leswi olove ngopfu leswi ni swi vulaka va ya ka meyara va fika ku meyara ku te van'wana lava fika va ku I va ka N'wamitwa kwala moyeni walowu va ku khale ngopfu swi swa hina swi nga fambi hi na xiphiqo ka N'wamitwa ivi va hlanganisa na meyara va tile lava tlhela va kombisa timhaka ta ku se ku le ku langutiweni ka project ya ku va va endlela blow ematshan'wini ya ku va vaaki va ti akela blow hi voxe masimo I tin'wana ta timhaka ta teleto loko ho lava ku pfuniwa hi nga pfuneka hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ntiyiso mingisero mungana lona FM na ngona ku Afrika wa vulavula makumembirhi timene ta kupela wala ya 12 lava va makhanselara va tirha n'wina vaaki hin'we vathori va vo ane hin'we vathori va vo se loko vakhanselara va tirha la n'wina swi vula ku loko ku ri na xiphiqo mi ya byela vo hi yo mhaka yo olova yaleyo na ku n'wina vaaki va le dani mi ngo tshika nkulukumba loyi swi n'wi vava a ri yexe n'wina mi ri yini hin'we vathori va vo ane hin'we vathori va vo se loko vakhanselara va tirha la n'wina swi vula ku loko ku ri na xiphiqo mi ya byela vo hi yo mhaka yo olova yaleyo na ku n'wina vaaki va le dani mi ngo tshika nkulukumba loyi swi n'wi vava a ri yexe n'wina mi ri yini a ni tivi ku kumbexani mo ka mi nga swi koti ku fona nomboro hi leyi 0860 002 543 hi ku loko no ze na swi tiva ku loko ko ze ku nghena va lava ku fambaku va ta va kha va vulavula hi swa le dani kumbexani n'we van'wani ke mi tshava va la dani a swi mi vavi n'we hikokwalaho ka yini mi nga ngheni mi vulavula hi ta kota ku mi lerisa ku mi ya kwihi hi ku lava va tikomba se va hele matimba 0860 002 543 nhlekani papa mina mfuke kalanga hi pfukile n'wina mi njhani mfuke ina so swi kotani na ku loko se va nghenini va walawa va vulavula hi mukhanselara na hina swi nga endla mi rifera ka mukhanselara se ta vecha no isa mhaka mahlweni hayi yalani va hleli ku sungula hi ta rasta ya matami lawa mi ri mikarhi ya mati mara kalanga ni ngo komba ku pfuna kahle process leyi fanaka hi landzela ni vulavulela hansi ka tiko ra ka Xibangwa sweswi loko ku ri khale kha hi koxa mati hi koxa tiboholi ku hi lunghiseliwa se ku vuya mapapila ka mukhanselara hi yini ko tala a ni swi tivi ku ngangani mara ku za nhlaku ko tala nyana mara swi tikomba u nga ri na ku pfuneka se hi yihi ndlela leyi hi nga yi tirhisaku hi follow procedure ku hi ya laha loko hi ya laha hi nga vuyi a ni na lava mi te va rhanga va ya ka mukhanselara va ta kota ku vuya ka radio or ka meyara hi mina se hi yihi ndlela leyi hi nga yi tirhisaku hi ya kona cause ku vuyi nyama mapapila mo tala nyana makamara na swigandza wa masipala ku komba ku va hlamuriwe mara swo endlisa sweswi until hi za fika laha hi hetaku ma 2 years hi nga ri na mati se swa hlupha nyana mara hi kha hi va vona meyara va ya kolomo matikweni hinkwawo va jikajika hi matiko lama hinkwawo mara ka leri Xibangwa va nga fiki va kha va nghena vo Pugwani vo Grand Farm vo Pugwani vo Xigamani sweswiya se hi nga kambe ma swi tiva musiku hambi vo va jikajika meyara va nge ngheni muti hi muti kumbe xitandi hi xitandi na ku xiphiqo xa ku tsandzeka ka hi le vembe musikwalani ku tsandzeka ka vembe ku phakela vanhu mati ku le henhla ngopfu va tsandzeka swa tiveka sweswo xivutiso ku ta va ku sweswi ku nga ta meyara lavantshwa mindleyini hi ripotini sweswi ku nga ta hi kombela ku for xikarhanyana kombe ku lunghiseriwa boholi leyi nga kona so va ku hi mecha leyi hi koxini ku hi kombe ku lunghiseriwa boholi hi kombe ku vekeleliwa boholi yin'wana ti va timbirhi nyana kumbe a swi ta pfuna nyana tikweni cause na liya yi nga onhaka loko va ta nyana
a ni swi tivi ku lava a va ta ndhakunyana va tisiwa hi vona sweswi ku nga meyara Chauke kumbe a va ta hi lava khale vo fika va lunghisa nyana yi tshama nyana siku rero xa mundzuku yi onhaka va nga va tiko ringana kambirhi yi kha yi onhaka va masipala se hi za hi koxa yi thwa mara kusukisa kwalaha hi hlamuriwa vo tirha ku hi tata ende loko hi lavisisa nyana ni ku na maheveheve a vulavula a kota ku swi twa ku ivi le hina hi ripotini hi rhangele lava va nga ta ka vona sweswi va ku va ta swi vona i khale mara va nga ri ku teni na mitwa kwalani se ko fana na sweswi loko n'we mi ba riqingho a mi lata ku yini a ni la ku tiva ku hi ku ka mukhanselara a hi pfunekanga ka masipala hi ya hi pfunekanga hi nga hundzela kwihi kun'wana kumbe laha hi nga pfunekaka kona hi stage a ni mi ri hi ya ka mukhanselara wa hina loyi hi nga n'wi kheta ko hi ta ripota swirilo swa hina ka yena hi ripota ivi a hi tiki u ignorant or ku yini nkarhi wun'wana wo ka nga hi hlamuli nkarhi wun'wana ku ni yini a hi swi tivi ku ova hi ku loko hi langusa kahle nga ku na kwala yena ka a tshama kona na yena u hamati se a hi swi tivi ku hi ya kwihi kun'wana ka lava va ni ku fana loko u fika xikombiso ni fika police station maphorisa ti-constable ti nga la ku ni pfuna swi nga endla demand station command ivi va n'wi twa ku hatlisa hi leswi mayelana no kombisa nyana ku kwihi la kun'wana ntiyiso kambe mi tshame mi ya hofisini ya meyara ka masipala tshame hi ka hofisi abembe avembe a hi se tshama hi yini ka Collins Chavani loko mi ya ka Collins Chavani va fikiwa ku yini loko mi yini hi lava va ngo fambani hi tata va heta va hi nyikana papila ro komba ku ri va tata va khanela papila taswona ni vula ku mara mi va mi vulavula na meyara va nga vulavulanga na meyara hi ve hi vulavula na van'wana kwala tofisi no rivala mavito loko mo ya mi kwele ka xivangwa sweswi loko mo tshika mi fike ka masipala a swi koteki ku mi nga fika ku mi kombela ku ta vona meyara va ta mi byela ku va ta va va ri ko rini loko ku ri ka va kona namuntlha kumbe siku leri mi nga ta hi rona hayi ku mi la ku vona un'wana munhu meyara hi voxe se ivi mi va byela xirilo xa n'wana hi yo mhaka loko meyara a Collins Chavani va nga mi pfuni swi vula ku mi ta lava meyara wa vembe mara sungulani mi ya ka meyara wa le ka Collins Chavani hi vo va nga kusuhi na n'wina swa durha ku khandziya mi ya va thoya ndo na yini na yini se sungulani kwala kusuhi ivi mi twa ku va mi pfuna njhani ma vona loko mo ta mi fika mo yini mi ku ya no ni yili mina meyara va ku va lava ku vulavula na mina ya hi so hi lava kusuhi na la moyini ya inkomo mbuti wa mina Kenza inkomo i sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM fambani ka vakhanselara van'wena hambileswi van'wana vakhanselara va twa kongeti i vakhanselara va swirho swa vandla ra vona ma vo maka ko un'wana mi ngiserelo hleka ayi mpokeni buti wa mina hi ngo vo na hina hi pfukeni mo a Kenza mi vulavula na Paul Dora Thalanya la xa mfana mara hi ntirho ni le kule ni hala Satra Durban sweswi ni twa mi vulavula ya mukhanselara mani i xiphiqo ku na mulondlozi loyi basic mpfula ti ya ku nyeni mulondlozi loyi a pfalela vana va hina ku va nga yi xikolweni between xa mfana ni Avele ene sindlela leyi tirhisa hi vanhu vo tala too much loko timpfula tina transport i spenda too much hi transport ku ya Giyani leswaku mukhanselara ntiko va xitwa xirilo xa hina na ku ri i kota ku pfuneka hi ndlela leyi mara n'wina mi vutisa mukhanselara wa n'wina ka radio ku va xitwe xirilo xa n'wina that's why hi fika ku hala hi lava ku twa ku va xitwa xirilo xa hina na because swa hi vava hina van'wanyana mi tshama mi ya va vutisa rini va le ku vutisweni but mukhanselara tshama a cincini na sweswi va lava ku cinca mukhanselara hi tiku mukhanselara ta ku u ta sungula hansi a landzelerisa timhaka leti ya loyi u ta huma ni ku a hete term ya yena na because sweswi hi le ku ri ndlela leya ya mulondlozi leya ya hi vavisa ndlela leyi ene ndlela leyi i hlanganisa matiko yo tala se manje la ku twa ku
va mukhansela ra hina va hi swi tiva because hi vona na Dr. Mathuba last week a mention ndlela ya kusuka ala vuluveri ala until mbe ishafana but anga mention ngile ya mulunduzi ya hala ka avela Mixer ati mara ni swi twisisi ku kala kahle ngume milava hi lexi nga kona i ku va ka hina mi nga hlawuli munhu mi tlhe mi chava ku vulavula na yena mava maka ko imane hela kwala mi nga a ni mi n'wi hlawurile i mukhanselara wa n'wina wa swi tiva ku sweswiwani nkarhi wa ku canvasa van'wani va le ku canvaseni se va ta mukhanselara yini famani mi ya vulavula na yena mukhanselara wa n'wina kumbe n'wina va twa leswi va vutisa swona mani va dya a hi tweni mahungu ya misava ya awara ya n'weta ya misekwini se silile hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula etiyiso mingisero mukara Lon FM makomba ndlela nangona ko Afrika wa vulavula 12 timinete kupela awara ya 12 hi lava ku bula na va Samantha hi lava ku bula na vona hi bula na xandla xa president wa Samantha hi lava ku bula na vona hi ta ku kahle matirhele ya vadokodela hi why hi ku sweswi ku na ku vilela loku nga tisiwa hi commission leyi langutaka ku timhaka ta ku nghenelela ka swiyenge swa vugevenga eka mafambisele ya maphorisa hambi ku nghenelela ka van'wana tipolitiki hi ndlela yaleya kambe ke hi ri yini hi timhaka ta xihundla xa muvabyi na dokodela wa yena dokodela Nkateko Mnisi va yime kulunga ku bula na yena dokodela Nhleka Nhlekani khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene Samantha yi twala yi ri na vonelo ka timhaka leti ti nga ringanyetiwa kusuka le ka commission ya madlanga kumbexana hi sunguleni kwalano matitwele ya n'we hi wahi mayelana na timhaka leti ti nga ringanyetiwa le ka commission leti khumbaka madokodela hi mpela ma vona khalanga namuntlha mi te na topic kumbe topic yin'wana leyi nga na nkoka ngopfu na hina loko hi ri lanwani hi leyi na hina hi vulavulaka hi yoho hi madokodela kuloni hinkwako lomwani sukusela ku ala Limpopo ku fika le Cape Town hinkwenu hi vulavula hi yona mhaka leyiwani ende yi na nkoka so loko hina hinkwenu hi dyondzini manjheni i hetini ku dyondza va ri himpela sweswi swi enerini ya ku udokodela ku helela hi nga se sungula ku tirha ku na oath yin'wanyani hi tekaka va ngo i Hippocratic oath ku teka hina na van'wanyana lava tirhaka health hi ku hambanahambana so oath leyi yi vulavula swa ku hina loko hi tirha hi ta tirha hi ku tinyikela hi tinyikela ka lava hi va tshungulaka na lava hi va ongolaka se hi mpela na hina hi madokodela loko hi tirha hi swi tiva ku hi tirhela vavabyi lavawani se na hina loko hi tirha ku na lava va langutaka ku make sure ku ri leswi hi swi tirhaka kahle na ene lava va nga vafambisi va sweswo i HPCSA kumbe ku helela Health Professionals Council of South Africa maswona se hi vona va fambisaka hinkwaswo swa mayelana na hina ya ku tirha se hi mpela xihundla lexi nga koho ka dokodela na muvabyi i xihundla mina ni fanele ni nga vuli ka van'wanyani timhaka ta munhu ti helerini maswona na la South Africa ku tlhela na lexi va ngo Limpopo Act ni ri nge fambi u haxa timhaka ta munhu hi nga swi tivi ku ti haxina ni ri mara hala tlhelo hinkwenu i ta ku yini hinkwenu laha Afrika-Dzonga yi wela ehansi ka nawu lowu nga kona se loko himpela va vite va dokodela vo kwale ka madlanga commission ani na vo i ti-citizen ta la South Africa n'wana un'wanyana hambi dokodela hambi u yini hambi u tshama kaya hambi u nurse hambi u teacher loko va ku vitanini va ku laveka a court na wena hi ku tiva swa ku la Afrika-Dzonga ku na nawu lowu nga kona hi fanele hi ya kwale mara leswi hi swi vulaka kwale na leswi hi swi vulaka a tindhawini tin'wanyana na swona hi fanele hi tiva ku ku na milawu yin'wanyana na yoho yi hlayisaka mintirho leyi hi endlaka as dokodela kambe hi ri yini ka timhaka ta ku na swihehlo swa ku ongeti andzeni ka xihundla lexi ku tlha ku va na swin'wana leswi swi va ku swi nga fambangi kahle kwala ka ku
swi fika lava van'wana va nga tshembiki ku himpela dokodela Mnisi mi ri khalanga wa vabya n'wina ku ve hi n'wi vone a kha a tlanga ncuva hi huma njhani kwalaho? Matafu ku rin'wanyana khalanga mi fanele mi hi vitana hi ta vulavula na timhaka ta labor law ma swona mara leswi hi nga ta swi vula namuntlha ne mavabyi ya vanhu ma hambanahambana ma ta hi ku hambanahambana na hi ku angarhela ene loko manje ni vone munhu kwale tiofisini ta hina o kwale ti-surgery ta hina kumbe kwala xibedhlele ku na swilo swa ku hambanahambana mavabyi a ni nge vuli ku yi nkateko xikun'wana xa yehe xa vava himpela mi ngo kuma ku xikun'wana lexiya xi ta ala swa ku ni vala ntangu ya safe ya ku ni kota ku ya ntirhweni mara kumbexani himpela i nga ni vona ni fambafamba hi ku hi tirhi mi exercise no vula i example hayi ku vula ku i ntiyiso se xihundla lexi hina hi xi vulavulaka endzhaku ka mavanti loko hi vone munhu wa hina swi le ka hina himpela mara na hina ni ri la mintirhweni ya hina hi fanele hi nga swi abuse hi ku na milawu yin'wanyana yo yi tirhaka laya va ngo yi ti-labor law leti nga koho ti fambelaka na sweswo se loko i vabya himpela hi fanele hi fambisana kahle na milawu ya ku vabya ni yi tivini hinkwenu hi nga na mintirho swi la hi yi tiva milawu leyi mara hina as madokodela mavabyi ya hina ma hambanahambana ene a ni ri loko himpela ni tirhi munhu loyi ni n'wi vonaka ni vona ku u fanele a va na masiku laha a nga yeki entirhweni hi mhaka muvabyi lebyi a nga na byona swi ya hi mavabyi laman'wana man'wanyana kumbe ni ku nyika siku leri u nga teka nkarhi wa kusuka laha u nga koho i ta laha ka sejari ya mina kumbe mavabyi man'wanyana loko ma entini hi nga ku masikunyana ene ka man'wanyana even mavhiki ene ku na lama ma tikumaka ma lava na man'hweti van'wana va ze va tikuma va va incapacitated hi mhaka ku a va ha koti ku tlhelela ka ntirho lowu a va wu tirha before mintirho leyi ya hambana kambe dokodela hina vadokodela na pfumela dokodela ku mavabyi ya vanhu ya hambana na kwala ka vutomi bya hina lebyi hi nge le ku byi hanyeni siku na siku ha vulavula van'wani va vula ku timhaka leti ta ku munhu i na xihundla xikarhi ka yena na dokodela van'wani va swi abuse va nga fika va vulavula na dokodela Mnisi va ku dokodela Mnisi a hi ri ka n'wamitwa tola a hi ri ku cineni mi swi vonini na n'wina me ni nge swi koti ku ya ntirhweni ni tsaleleni papila ro a ni pfukanyi i ti-abuse leti ti nga koho se hi ti hambanisisa ku yini ku leswiwani ntiyiso dokodela Mnisi va lo n'wi vona phete ku a nga pfukangi laha dokodela Mnisi va lo n'wi vona phete ku a va kha va cina na yena le ka n'wamitwa a nge koti ku ya ntirhweni hi swi hambanisisa ku yini? So himpela a swi easy a swi na loko hi swi andlala hi ndlela yaleyo mara hi leswi ni swi vulaka himpela i xihundla mara loko munhu a abusini ku na milawu yin'wanyana yo hi nga kona a ni ri loko i tsala la ka stick note a swi bohi swa ku mina ni boxa ku vuvabyi bya wena i yini lebyi ni tsalaka papila ra ku entirhweni a va swi twisisi ku nge koti ku ya mara loko ku entirhweni ku na nta ku yini ni hi xilungu va ta ku ti-pattern kumbe xichangani va ta ku na mavonele lava ma vonaka ku loko ku ri month end yin'wana na yin'wanyana ni kona kumbe yini na ni kona himpela va ntirho va pfumeleriwa ku ta tiofisini kumbe va ta kombela ku twisisa ku humelela yini le muvabyini lebyiwani byi endla ene himpela hi nga kuma mavabyi ma boxiwini mara a ni ri ku na milawu leyi fanelaka ku yi landzeleriwa a wu vhe u fika ku ni byeleni sweswi namuntlha ku nkateko yi khome hi yini fanele ku ri na lexi tekiwaka loko ku ri na xihundla xexo loko ka xifaniso xo fana na lexi hi nga langutana na xona xa ku va madlangaveri va lava ku vitana madokodela lama ma vonaku wun'wana wa timbhoni vona ku yini hi ku exikarhi vumbhoni bya i xihundla xa muvabyi na dokodela wa yena hi mpelalanweni swi lava kahle lava va swi fambisaka ka madlanga va veke nta ku yini nenge wun'we ka accelerator un'wanyana ka clutch swi lava ku balansisiwa kahle hi ku mpela ku na mavabyi man'wanyana a swi tshamisekanga swa ku munhu un'wana na un'wana ma tiva hambi yi matsongo hambi yi makulu ya wehe mara a ni ri vumbhoni lebyi nga ta va tswi koho laya I'm sure ku tiyisisa hi ku himpela vanhu lava va na vuvabyi ende swi ta fambisana na hina hi lava ku vona ku swi fambisa njhani mara hi ndlela leyi ni nga vula dokodela loyi a vitaniwaka hi madlanga i fane a ya kwale hi mhaka ku ri na yehe i wela ehansi ka milawu leyi nga koho la Afrika-Dzonga ku i ta fika a swi vulavurisa ku yini se swi le ka yena
nabo kwale vamadlanga va fanele va vona ku va swi fambisa njhani ni navo va wu tiva milawu lowu u fambisa ku hina madokodela hi vuongori bya hina na xihundla lexi hi nga na xoho laya and the other side va swi tiva ku va lava ku vutisa yini se na vo lava nga ti-judge kumbe magqwetha lava nga koho lava fambisaka mhaka leyiwani va fanele va yi fambisa hi ndlela leyinene hi ku tiva ku ku na milawu ya ku hambanahambana leyi fambisaka mintirho leyi hi endlaku laha hikuva a hi lavi ku tikuma mindzuku va ku hi le xihoxo hi ku boxa xihundla lexiya vona hi ku tiva milawu leyi nga koho hinkwayo ku va madlanga na vanhu lava tirhaka na vona va ku tiva milawu leyiwani va fanele va yi fambisa hi ndlela leyi fambaka kahle yi balansisaka hinkwaswo ku voho hi vukulukumba bya voho eka timhaka ta milawu va yi tiva milawu leyi ya ti-Labour Relations Act va ti tiva milawu leyi ya vudokodela ene va swi tiva ku hina hi wela ehansi ka Health Professional Council leyi hi lawulaka ka mintirho leyi hi endlaka so na hina hi ku tshemba ka ntirho lowu va endlaku hi tshemba ku va ta swi fambisa kahle mara loko va swi fambisa hi swona leswi va fanele va swi tiva ku hinkwaswo leswi swi nga koho la swi le mavokweni ya voho ku ri va make sure ku va swi fambisa hi ndlela leyi fanelaka yi fambisa kahle mindzuku yi nga vi na switandzhaku leswi nga ta va vavisa. Ni tsakise hi rito leri maha ku ri tirhisaka dokodela ra ku tshemba hina ha tshemba ma swi tiva hi fika mu humesa xilo mu ku hi mi vona mu kha mi xi thinta hi kangatela mi hi tlhava hina hi tiva ku n'we mi tshembekile kambe sweswiwani se madokodela ma sungula ku kokokokowa ma nghenisiwa ka swilo swo ka ma nga tshembekanga hikuva loko ve ri koho dokodela ri tsalela ku munhu papila ra ku wa vabya ri karhi ri swi tiva roho na yena loyi ri n'wi tsalelaku a nga vabyi ma swi vona ku swi vula ku a ku na ku tshembeka kwalano se loko ku ve vanhu lava va hi ku vona ka mina va nga khoma vutomi bya hina na vo a va ha tshembeki hi ya kwihi dokodela sweswo khalanga i leswi hi fanelaka hi vulavula as society hinkwayo hi helerile ni sweswani hi vulavula hi vudokodela mara conversation kumbe leswi mu vulavulaka hi swona vanhu va vulavula hi swona na le ka vuthicara na le ka hinkwaswo leswiwani mara mi swi tiva ku fana na hina eFamato lava va tirhaku anda hina va tirha hi ku tinyikela mara ka xin'wana na xin'wana hi xi endlaki hambi i endlile hi ku tshembeka ni ri ku na milawu leyi endlaku swa ku tshembeka loku ku kota ku tiyisiseka a hi tshembeni na koho ka milawu leyiwani yi humelelaka va ta swi fambisisa hi ndlela leyinene va tiyisa ku hinkwaswo leswi nga kona na ti-rights ta ti-patient leti nga kona ti ta khomiwa kahle. Dokodela loko mina no va ni ri mudyondzisi ivi ni nga tshembeki ntirhweni wa mina n'wana to feyila n'wana wa vanhu ivi a nga ha yi a va dokodela a ti hanyela hi ku ba piki kwahala a nga ta kha ba piki koho kambe n'wina loko mi ri dokodela mi nga tshembeki ni fambile dokodela impela ni hi mhaka leyi na hina hi vulaku ku ri na hina loko hi tirha ku na lava fambisisaka va cheka ku hi tirha njhani ene loko impela i joyini ku na ti-punishment ta ku hambanahambana leti humelelaku ka wena as dokodela ku ri heyi loko u nga ndlangi leswinene n'waminisi ka mhaka ya so na so milawu leyi nga koho a ni ri wa yi tiva ku tata xa so na so xa ku fambela xa ku panisha kumbe xa ku wona kumbe leswi va vonaka swi enerini ka xidyoho lexi u nga xi endla kuve loko mi kha mi dyondza ti-case leti humelelaku hayi laha Afrika-Dzonga ntsena mara ti-country leti hinkwato loko ti fambelana mayelana va hina va ku tirha hi rihanyo loko u hoxini ku fanele ku ri na ti-mechanism leti endlaka swa ku number one xidyoho xa wehe u xi tiva ku u hoxini ku va ku panisha njhani kumbe na ku make sure ku ri lava na vona va tirhaka ntirho lowu u endlaku va nga tikumi va ndla leswi u swi endlaku swo ka swi nga tshembekanga swona mina ni nge ku laveli un'wana na un'wanyana mara leswi mi swi vulaku mi swi highlightaku leswi mi swi tempelaka kona kwalano swa nkoka ntirho wa hina wu na nkoka hina vaongori and himpela vutomi bya munhu i xilo lexi nga na nkoka ku hundza swa ku tala loko miri wa wena u tshamisekile u ri healthy swi hundza na ku va u wine 1 million le ka loto swi na nkoka swinene ene ntirho lowu hi wu endlaku na hina loko hi hina va ka Famato loko hi vulavula la hi vona wu ri na nkoka ngopfu hi mhaka leyi mi vonaku na loko mi hi vitana hi vulavula swa so na so hi gingirika hinkwako hi gingirika hi mavoko ya swi tiva ku ri timhaka ta ku fambela na rihanyo ri na nkoka na loko va langutisa le handle leyi va ku ti-human rights leya ku the right to quality health care kumbe rihanyo leri nga na xiyimo xa le henhla i mfanelo leyi n'wana na n'wana a fanele a ri na yona hambi u huma kwini
kumbe huma kwini hambi mama na wena mani ku baba wena swi na mhaka rihanyo xilo lexi nga na nkoka ene himpela na hina la loko hi ndla ntirho lowu hi wu ndlaku hi wu ndla hi ku helela mara hi leswi hi swi vulaku ku na vanhu lava fanele va langutisa ku leswi hi swi endlaku himpela swi tshamisekile na ku lava va yaku va tirha na lava dyondzelaka swona lava va ha sungulaka va swi tiva ku ri loko hi tirha hi fanele hi tirha hi ndlela ya swona so ya ku tshembeka loko u nga tirhanga hi yona swona so swi nga ku humelela na wena dokodela ni salile hi xivutiso swimbirhi xo sungula ku ya makumu hi lexi loko mi kha mi dyondzela vudokodela lebyiwa ma lemukisiwa hi swi swa muxaka loko ntirho lowuwani wu lava matikhomelo ya njhani i fanele i papalata swi swa njhani swa lemukisiwa ku pima ku hi nga swi hleka ku loko ko va ku ri na madokodela ya 10 ku ngo va wun'we kumbe vambirhi va nga paxukaku va humaka leswi va nga byeriwa swoho kambe hi mi tshemba ku na loko ma ha dyondzisiwa kwele vudokodeleni mi va mi kha mi kombisiwa ku mi fanele mi va na matikhomelo ya njhani himpela loko hi dyondza swilo swa ku hambanahambana hi dyondza hi miri hi dyondza hi rihanyo hi tindlela leti hinkwato ta ku hambanahambana na ti-speciality ta ku hambanahambana se himpela swa khumbiwa na swona swa ku makhomelo ya wena u fanele u tikhoma njhani mara ni ri yunivhesiti yin'wana na yin'wanyana kumbe syllabus ya koho ya hambana mara swa khumbiwa mara na le ka hina sweswiwani hi tirhaku hi nga heta ku dyondza ku na leswi va swi vitanaka va ri i continuous professional development ma swona se loko hi endla leswiwani every year u fanele u va u ri na leswi nga swi dyondza ene ka leswi hi swi dyondzaka ku na leswi swi nghenelelaku va ngo yi ti-ethical conduct kumbe ti-ethics na toho ti-points taleto ti fanele ti ri kona swa ku vula swa ku ka un'wana na un'wanyani loyi a nga dokodela i fanele a va na ridyondzo leri fambelaku na ku tikhomela na vutikhomeri bya wehe loko i tirha kumbe ka leswi swi tirhaka ni ku na ti-ethics ta ku hambanahambana swa ku na loko u tshita munhu loko a lahla so swi tirha njhani na ku hambanahambana loko a ri na malembe ya so incini ya kota ku pfumela lexi nga xi pfumeleki ko va example ya leswi hi swi dyondzaku swa ti-ethics mara hi swoho hi leswi hi swi vurisaku swona swa ku na ti-mechanism leti hi dyondzisaku swona leswiwani swa ku hi tikhoma njhani a hi hetiseleni a hi khale ngopfu dokodela health ombudsman a vulavule hi timhaka ta xiviko xa vatirhi lava hi nga tshama hi vulavula hi vona mina na n'wina kwala moyeni leswi va nga swi kuma tanihi Samatu mi pfumelelana na swona leswi va nga swi kuma ku hayi kho mbangu kumbe ti-condition of work a ti hoxangi xandla ka mafu na ku mi angula mi ku yini tanihi Samatu ka mhaka leyi so rani komele mi vula lexa mahetelelo nyana la ni nga kona a no va na phone call leyi a yi nghena okay sorry ku mi kherisa ndzhaku vo khalanga no a ku na problem a ku na xiphiqo dokodela a ni lava hi hetisela nyana katsongo hi matitwelo ya n'wehe tanihi Samatu ku mayelana na xiviko lexi xi nga humesiwa hi health ombudsman mi ri yini n'wehe loko mi twa n'wangulo wa health ombudsman mayelana na vatirhi lava va nga hetelela va kumeka va kha va khumbeka ku hehliwa ku kumbexani swa leswi nga endla ku swi koxa vutomi bya vona i mbangu kumbe matirhelo lawa va tirhisaka xiswona ka ndhawu ya vona okay a ni khensi mikhalanga na loko mi ni vutise leswiwani swi na nkoka a ni vilela swa ku a mi se hi vitana hi mhaka ya swona a swi endleka lava nga yingisela ni ri mi nga kuma ku van'wana a va swi tivi na ku health ombudsman i yini so health ombudsman i nkulukumba loyi a langutisaka timhaka ta ku fambelana na rihanyo la vanhu va nga na swivilelo swa ku hambanahambana swa ku a swi fambangi kahle a swi fambelani hi munhu swi fambelana hi tindhawu na ti-institution swa ku hambanahambana ene office leyiwani hi yoho yi nga vulavula hi swilo swa ku hambana swa ku fana na ti-life accidimeni so sweswiwani a ku ve na vilelo leyi a yi ri na yoho hi mhaka vadokodela lava va nga tikuma va lovile ene a hi vona ingaku ti-conditions leti va tirhaka toho kumbexani hi toho ti nga contributor ka rihanyo ra vona ra ku ri va ri lahlekile so himpela va hi nyikini report leyi va nga yi vula yi ta hi ti-level ta ku hambana nhlamulo leyi nga ta yi vula na swona se hina as Samatu hi khensa loko health ombudsman a teke xivilelo lexi a xi ri koho a henhla a kote ku hi nyika report hi nkarhi wa ku hatlisa swona mara lexi hi kota ku xi vula i ku ha swi twa leswi va swi vulaku and himpela ni ri va investigating mara ntiyiso lowu nga koho
i ku laha hi tirhaka koho swi na nkoka swa ku hinkwenu na n'wana wa yena a tiva milawu leyi fambelaka na yena na ku lava va tirhaka laha va kota ku yi fambisa kahle. Xa vumbirhi ntiyiso wa ku helela laha hi tirhaka koho ku na switirese swa le henhla ene ko tala mi kuma ku hi va hi tinyikela ngopfu ka ntirho lowu hi wu endlaka na hina masiku man'wanyana hambi u nga titwi kahle wa fosta ku ta hi ku tiva ku le kaya ku na le ntirhweni ka xoda mani ta tirha ri yexe a nge swi koti leswiya wa tikokakoka u ya ntirhweni hambi i vavisekenyana wo tibyela ku leswi a swi ngopfu ni nga kota ku ya ende swi lava ku na la ka rihanyo va kota ku langusa kahle ku himpela ti-equipment hinkwato ti koho leti hi tirhaka na toho na xitafing lexi nga koho va kota ku xi lunghisa xi helela ni na sweswiwani ka ha ri na vanhu lava va kalaka mintirho ene ka ha ri na swibedhlele swa ku hambanahambana ni ya ni vulavuli xa lexi ni tirhaka xona ntsena ni vulavula hinkwaswo leswi nga kona Afrika-Dzonga la ku fotaku ene loko swi ri taniya hinkwenu a ni ri ha tinyikela ka ntirho wa hina loko hi twa vanhu va fona ka radio va ri na swivulavula ku ri la ku tirhaka va Dr. Mnisi a va hi khomangi kahle ku ve na swona na hina swa hi vava hi ku ntirho lowu hi hundzaka ku vulavulaka leswi na hina hi swi kotisaka xiswona. Se ti-conditions tin'wana leti nga koho laha hi tirhaka koho swi la swi lunghisiwa swi kota ku va kahle then himpela hi nga kuma ku na van'wanyani lava tirhaka ka tindhawu ta so kumbe lava na voho rihanyo ra voho ri nga le ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle va tikokaka ku vata va kota ku swi nga humeleli leswi nga humelela hi ku hinkwenu swi hi vavise timbilu hi ndlela yin'wana ya ku vava na loko mi hleketa le kaya n'wana wa wehe wa ha ku heta xikolo hi ku a sungula ku ntirha hi se bana lembe 1 2 1 2 va ri munhu i lovele kwale ntirhweni kumbe kusuhana le ntirhweni naswona swa vava hi ku na hina hi huma emimitini ya ku hambanahambana wo hleketa loko ku ri i ntirho kuloni wa hina mara na loko ko va xaka ra hina a hi ta titwa njhani mara hina hi twe ku vava ngopfu mhaka yaleyo se hi khensini loko himpela va yi nyikini nhlamulo leyi va yi vonisaka xiswona se mi to yi amukerisa sweswo mi swi hindza kumbe mi ta yi tlhontlha kumbe ku ndeka a ni ri hina hi yimela madokodela lama ku hambanahambana tindhawini ta ku hambana leswi hi swi lavaka ngopfu ku tlula hinkwaswo a ni ri na kun'wana na un'wana maswitwa va vulavula ku prevention is better than cure sometimes ku sivelela swilo swi na nkoka ngopfu ku tlula ku i swi tshungula manje ni swi fike ka ndlela ku yenta ene leswi hina hi swi endlaku sweswi na ntirho lowu hi endlaku aya hi ya representa hi tlhe hi dyondzisa lavatsongo hi va encourage ku ri ma swi tiva ku yini vatirhikuloni va hina loko u nga titwi kahle na wena u fanele u ya ticheka ku rihanyo ra wena ri kahle na ntirho leyi mi nga na yona mi hlangana na swiphiqo swa njhani na njhani laha ka ti-workplace ta swona hi kuma siku van'wanyana himpela u kuma loyi a ku fambisaka as manager yi kuma ku na milawu yin'wanyana leyi fambelaka na swa ntirho hi a nga yi tivi kahle naswona swilo swo tani na tani hina hi la ku hinkwako laha hi tirha koho hi kota ku lunghisa hi encourage kahle. Ai na mitwa ni tsakisa hi loko muku madyondzisana lava vantsongo ku tshame ku ta xivilelo xin'wana la dokodela xivilela xi kombisa timhaka ta ku loko ku ri na mi va vitana yini ka vadokodela ku va ti-comsef loko loko va ha ku sungula ku tirha ku na ti-intern a ni ri loko hi hete ku dyondza hi sungula ka 2 years ya internship yi landzela hi lembe rin'we ra community service endzhaku ka sweswo manjheni va ri hi helerile hi nga kota ku tirha laha u ti lava ku tirha kona valava va malembe malamanharhu intern na comsef ku tshame ku ta swivilelo xa ku swibedhlele swo tala loko va fika vanhu lavawani vadokodela va sungula ku koka milenge van'wana va sungula ku ya ti tirhela tisejarini ta vona va siya vana lava va kha va kayakaya madokodela lamantshwa lomu swibedhlele kasi loko munhu a nghena a ri intern a nga lavi ku a jikajika na dokodela leri nga kwalaya na loko a khandziya a ntivi swi ndlisa ku yini himpela ni ri ntshamiseri na masunguleni ku ri lava hi langutisaka na leswi hi tirhisaka xiswona i HPCSA ene for malembe lama ya internship training ku na milawu leyi nga kona ti-rules leti nga kona hi mhaka leyi a wu koti ku endla internship ka xibedhlele xin'wana na xin'wana ku na swibedhlele leswi nga tsariwa ku hi swoho leswi fambisaka training leyiwani leyi nga kona loko
ku state ya famba hi ndlela yaleyo ene community service leswi nga introducewa khale ku at least ku va na lava kota ku va na exposure na le ka rural hi ku amukuma van'wanyana va nga se tshama va ya na le matikoxikaya ku mama kaya tikoxikaya ku ri na kayela ka vadokodela mara ngopfungopfu lava supervisiwaka swinene hi helelo hi lava internship so na leswi mi swi vulaka sweswo a swi la hi vulavula na leswi ku ri kumbe lava nga tisa xivilelo xa lexo mi xi vulaka va le ka xibedhlele xi na hina hi kota ku vona ku impela i ntiyiso a hi ntiyiso na ku hi swi lunghisa njhani ku swi tekaniya kambe generally ku languteriwa yini loko machudeni ma ri ka intern ma languteriwa ku ma tirhisa ku yini so ka internship a ni ri ku yisa training ya hina further so now yi va more very practical ku make sure ku u va equipped ku u kota ku tirha kun'wana na kun'wanyana ni malembe mambirhi fane i va yi ri na munhu loko yi ri practical a wu vi yi ri na munhu loyi a nga le ku dzabeleni a fambaka na wena ku okay sweswiwani hi ya ku yimbiseni ka swifantani tani hi ta tirha sweswiwani hi handla yinini a swi vi swi ka swi ri tani ku na milawu ya koho ya supervision leyi fambelaka a yi fambi exactly like that swi ya swa ku u ndla yini kwini mara ku na swin'wanyana hi mpela u fanele ku va khomelerini mara always ku fanele ku va na supervision nemetri hi swihi mi nge ya mfambi mi nga swi vulanga dokodela swa ku yini a ntivi swin'wana na swin'wana sweswi mi nge Samatu hi khensa loko hi vitaniwini ka nongonoko lowuwani lowu nga na nkoka na ka hinkwavo vayingiseli lava nga kona laniwani no lava ku tiyisisa mhaka leya swa ku rihanyo ri na nkoka na hina eSamatu i xilo lexi hi xi yisaka mahlweni loko mi hi vona hi vulavula ka radio na le ka tindhawu ta ku hambana a hi holwa na munhu wo lava ku tiyisisa swa ku rihanyo ra hina ri va ri hlayisekile na n'wina laha mi nga kona loko mi titwa mi nga pfukangi kahle mi nga chavi ku ya ka swibedhlele leswi hi tirhaka swona na titliliniki leti nga le ka tona hi ku himpela xilo lexi hi yimelaka xoho ku rihanyo lera xiyimo xa le henhla ku va xilo lexi hi kotaka ku mi nyika hinkwenu va Afrika-Dzonga inkomo khensile dokodela hlayisekani va na siku lerinene inkomo hi swona a khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i dokodela Nkateko Mnisi va suka Samatu lava va kha va vona ku va vulavula hi timhaka to hambanahambana ku sukusela kwaleya ya ku na van'wani va madokodela a ni tshembi ku dokodela mi nga pfumela n'wina ku ni ta kwalano ni fika ni ku ni kombela mini ni ka signut mi nge a ni tshembi mi nga pfumela kambe ku na madokodela va lava endlaka sweswo hikokwalaho ka yini mi endla sweswo vadokodela nako loko va kona ma va tiva a hi va vuleni a ni ta ku sindzisa n'wina a va boxiwi vanhu lava va tivisiwa ku ma swi vona ka dokodela mani kumbexani a ni lata ku ka dokodela ni na ku tirhisa xivongo wo kuma ku i koho dokodela wo tala okay wa vona ka dokodela Nghala a wa swi tiva ku laya loko wa yi kuma sicknote i khi nga vabyi ma swi vona se i mhaka leyi kumbexani hi nge a hi fanele hi papalata hi ndlela a hi buleni yona mhaka leyi loko hi vuya a mahungweni ya misava ya awara yan'we hi twa ku matitwelo yan'we hi wahi na n'we mi famba mi ya kombela ti-sicknote leti mi va mi kha mi endla leswi hikokwalaho ka ku lava ku fikelela yini hikuva van'wani va hetelela va ku phela lembe leriyo hela ni nga se vabya a matshan'wini yo khensa mi khensa xikwembu na khensa ku ri helini lembe leri ni nga zanga ni vabya we i ri a ni fanele ni vabya phela loko i ya lava signot i vula ku xikwembu xi ndle xihoxo ku ka i nga vabyanga kumbe se no swi tlatsamuxa hi swona kambe mi fika njhani ka ku mi ya lava signot na ku mi languta yini ka dokodela rero loko mi teka xiboho xa ku loyi a nga ni nyika signot na hambi ni nga vabyanga 0860 002543 nakona ku eAfrika wa vulavula sweswiwani a henhla ka nhloko i awara yan'we hi lawa mahungu ya misava ya landzela hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane yazi silili Nkowankowa ngiyana lekhaphani uyikhoka eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela ukayelelesi eka Afrika wa vulavula muhaxi wa kon'wana ni nga se hlamula xivutiso xa n'wina a ndzi ri le kaya lehi weekend ya ku hundza munghana luwa wa n'wina luya nawu Maboko Hlangwane a tlhele a ni tsundzuxa ku mi xeweta muhaxi Pat Khalanga
na swi tiva ku na vakhalabya va kokwani Justice Makamba va le ku yingiseleni va ra va hambana na nongonoko lowu ku hlamula xivutiso hi ku kongomisa. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Hi imbalela yini? Hi imbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona Buthete. Loko mina ni ti tiva sweswi ku fana mina sweswi na ti tiva mina Buthete. Ku na milenge yo saseka Buthete. Masese loko ni fanele ni huma ni ya ka doro a shopeni ni ya ku siku rin'wana ni ximbala xiburukwana lexa Buthete for mina ngendlela mina ku mina ni fila kahle. Loko ku ri ku na lava va lavaka swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va ndlisa sweswo va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaka ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence loko ni nga tivi rito loko ni ra xichangani masese se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ambala yini ni titshemba na loko ni ya kerekeni a ni komisi hi mhaka ku na swa distracted leswiya. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Very loko va ya kerekeni a va mbali va komisa hi ku va swi tiva ku swa distract se swi vulaka ku swantswa va distract a sweswi kwahala handle mi nge le ku fambafambeni. Hey tabe vana nongore kwa kahle siku leriya ayayaya vanhu va kwa hayi a nga mbali kahle i rito ra ku ya hi ku hi wo hi mani. Kama swi tari minister Mgana Lona FM 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula la hi le ka Mgana Lona FM makomba ndlela ntolo a ku ri na van'wana va ku leswi a va switwa a ni tivi ku namuntlha ma switwa ke ni byeleni. Sweswo Mixer Mgana Lona FM ante ambato sweswo hayi sweswo ha swi tiva se kambe loko i ri laya ka 6 note i fika eku yini i fika eku ni la ku wisa timhaka ta comrades marathon kumbe i fika eku na vabya swo hi swi sweswo Mixer Mgana Lona FM makomba ndlela nangona ku Africa wa vulavula i 10 minutes ntsena bila ora ya 13 ni khomele Mixer wa mina swi twala kun'wana swi nga twali leswiya loko hi mitlangela ti voice notes swi le kule ngopfu na hina ta ringeta ku mi landzelerisela ku hi ndlela yele a hi ku tu Mixer Mgana Lona FM makomba ndlela 0860002543 hi nongonoko i Africa wa vulavula ntwa van'wana va ku n'wina mi khumbeka ku timhaka ta mati ka miganga kumbexani yi ri Collins Chavani xikombiso Collins Chavani minkarhi ya ku tala loko mi tsala mapapila yo hundzisa yi hundzisela ka Vhembe yona hi yoxe tanihi masipala hi nge hlamuli hi ndlela leyi ve nge ri ku na xihluke Chauke a ni tivi ku i tatana kumbe i manana kambe xihluke Chauke hi vo va nga na vutihlamuleri bya timhaka ta Vhembe hala ka tlhelo ra ka Malamulele se swi vula ku hi vo va nga hetela ku va teka swivilelo swoleswo hi ndlela leyi kambe yin'wana mhaka hi yaleyo ni vulaka ku ringetani mi ya tikuma ka ringetani ku ya fika kumbexani kwele ka masipala mi ringeta ku lava yanani ka masipala mi fika mi ringeta ku twa ku xiyimo xi ri yini ku ya amahlweni un'wana i le Joni i ri radio a yi le ku ndleni swona i yingisela online
kahle kule kwendekeni ka yini la ka transmission ya yena kambe va kha va swi yingisela hi ndlela yeleyo n'wina mi ri yini 0860 002543 wena u angula ku yini ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo ku ti ku angula ku yini mingiselo Munghana Lonene FM hi ta kota ku va hi bula na wena 13 minutes ntsena ku phela wara ya 13 mhaka liya ya mingiselo a ni yi twisisangi liya ya timhaka ta titenda kambe hi ta ringeta ku lava ku twa ku va nga hlamula na lava va khumbekaka hi ndlela yeleyo a hi ku twi we angula u ku yini eka mhaka leyi kumbexani u nga va ku u ri na yona n'wana mingiselo hlekani Budpat. aye papa Minjani? Pfokele hi ngo vona papa Pfokele Budpat. Akenza Budpat kun'wana mhaka ku va ze va hetelela va ya ka madokita va nga vabyi. Example ni ta mi kombisa hi mehe mali tirha kontraka yin'wana ya under Eskom ya magezi wa 2022 kabalela ku nga ri na siku ra ku wisa so swi vula ku loko va ra siku ra ku wisa loko se ku ri mahela n'hweti ya shopping siku ra yena mundzuku pfuka ya ntirhweni se kwalaho ni vula ku a nge boheki i ze i vabya i ze ya ka dokita ya kota ku vulavula ku wisa Budpat na metu ni mingiseri so ni fanele boheka ri ya ka dokita ku ri ni ta kota ku wisa a ku na siku ra ku wisa so la kuma ku se vanhu va ze va hetelela munhu a ze a boheka ku a xava ku wa vabya munhu a ka a nga vabyi ku ri ku karhele mirhi la ku wisa se hi leswi kuma swi hetelela vanhu va lava ku vabya va karhi va nga vabyi and van'wana va vabya ku kuma ku munhu i chava ku ya khoto or i chava ku ya tenga milenge ya yena se boheka ku vabya se me sa tira mina sa mi kombisa hi swoho kun'wanyana ku va ku ri challenge yaleyo ya ku kuma ku a wu wisi wo tirha kambe ni byeleni ku loko mi ku ha mi wisimbula yini ku milawu ya tiko leri a yi vuli swona sweswo munhu i tirha ku fika nkarhi wo karhi ku na tiawara to karhi leti mi ti tirhaka hi n'hweti kumbe hi vhiki kumbe hi siku n'wina loko mi ku ha mi wisi mi vula yini a mi tirha musumbunuko ku fika musumbunuko mo tlhavile ene ni chansaku ene ai ante ku endleke yini na khensa mingisero me ku na mingisero n'wana nga nghena la a ni byela ku loko hi tlanga leswi hina hi nge i ti-voice notes a swi twali a moyeni se vatirhi lava va tirhaka hi swona va le ku swi lunghiseni se yena i ni khensa ku i rin'we va vona mi kha mi haxa ku sukusela a mi va vutisi vanhu lava mo va ku tlangeni swi ka swi nga twali moyeni ni khensile na mina loko mi ni nyike hungu rero ku a swi twali mi ni nge hi tlangi sweswi ni khomeliwe li nga rhumela voice note hi nga koti ku tlanga voice note ya wena hi ndlela leyo hikokwalaho ka ku va ku ri na xiphiqonyana xintsongo laha xa thekiniki lexi va nge le ku tirhaneni na xona lava va tirhaka hi xona 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona t kusuka haleno a studio 4 hi le Polokwane ka Pempe commission na yo yi le ku yeni mahlweni loko ku langutiwa ka timhaka ta lava va ri varhangeri ka ndhawu ya maphorisa namuntlha ku ri na holobye khale ka holobye wa maphorisa Nathi Nhleko a hi ku tumingisela mina ku n'wa mi ri yini Nhlekani ayi njhani hi pfokeli boti minjhani n'we hawa hi pfokeni inkomba mhana ku vulavula liya ti-sick note liya ti-sick note ya Budpat hi nge yi koti hi mhaka ku hi nge yi koti hi mhaka ku madokodela thala kuneni a ni ku ni kombile sick note a mi ni nga vabyi a ni ku na ku nghenelela mali ende ku na loyi munhu mali a nga yi laveki va ta pfumela va ni nyika then va nyike mali sekutani a va vone vanhu va hume Joni va vuya ku haleni Limpopo va le loyi ku tlhela va ku hawa ni teka dokodela i ta ni tsalele sick note kasi a ku na solution a mi ka madzanga commission vo ti vulavulela doctor lava nga ta n'wi vita ka luya va nga va n'wi vone molweni tlhala ku eka doctor wo ku vutisa ku u twa yini u n'wi hlamusela leswaku ku dye nkarhi swa ku va vita madokodela va eka ka zondo commission a ku na solution leyi va nga ta ta na yona hi ku laha kahlale ku teta kwaliwa xikhongelo loko u khongela madokodela va teka va nyika ku antswiso ti-sick note a ntsena ku na solution yin'wana inkosi loko mi
ko kuna solution yin'wana mi vula ku yini mi vula ku se ho mukela ku n'we mi tsaleriwa sick note ya ku a mi pfukangi ku ve swa tiveka ku mi pfukile mi voni mi kha mi tlanga ncuva mara asful nan kom a tegen practical nan kom sa ya madanga ba vitemu ya wangibone ba ngibone emolweni ku anga ba asful ku loko uvaza unge emolweni dasana no kom sa ya madanga commission ku akho waste of time lo kwali tema doctor ya ba ku ba tla mbutsisa ku abantu ba tla mbutsisa tsona la ano komisa se ku re leshange sibele South Africa mayitivana ngwa South Africa tsotani ya madokotela loya ukunkomile sick leave uni mali va koteka va ku nyika sick leave ene a ku na munhu anga pruvako ku ri we a wu nga vabya ku na problem nga ta va kona it is all i nge prove a wu nge swi prove sweswo mananda ni mi twile ni 0860002543 kumene ngoti mina te ku bela wona ya kumenaro but intiyizi leswaku swin'wana kahle ku vekiwe milawu leyiwani yi tlhe yi phasa ku ka vabyiwa exikarhi ka mina na dokodela hambi woni la ku timahlo wena leswi voka letiya a swi ni ngheni helo dokodela na mina xihundla ivi loko xi va xihundla xi kutani ivi dokodela ri fika ri nyika ntlhanu wa masiku n'wami ku yi mi ya fika maku mara hi ni ndhawu nga ni ka ntlhanu wa masiku va ku khala nga hi n'wi vona ka jikajika bensto i fane pfa lora milenge hayi yi ta tika hayi yi ta tika nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko i Afrika wa vulavula ai ku tumingisela mina ku we uri 0860002543 nhlaka Aye papa mina njani botwet epfukile n'wina ke awa epfukile man I can't ngikombela ku nga nhlamula la sick note le yeah ai wisi botwet mina usukusela ti one retro na sina retro awisiwe ipa ku senda ku ngona ntsena na wisi na mina ku sukusela ti one ku fika namuntlha ni ri ntirhweni amtirhisa ndin'we amtirhisa chati oh ngwe vula akuna ku offer mo tirha yini bu ti corriere driver mara so driver ni mam kam te phina mdelele mi hala mara so ba ko to de fa wisanyana mwana mtakana mwana nigana ngoye ndoke madokotela yeah masaku madokotela masikota ku admita 5 days imkhami ngawathi mama atlema mali ka medical ba tamphaka na dokotela re mo sta usandla ka sasa ay no wena magala meeting wena uhlala 7 days isibedlela kwa ngabathi ibatlema 50,000 ka medical lokumale uya 50 wana na dokotela mungezele madokotela pothat siwa sileswa se mara ni dzele kumzana a hi swilulamseni ku nga ku madokotela aho van'wani madokotela kambe loko ka hi ku van'wani madokotela va endla sweswo swi vula yo sungula ku kala mali na le vudokoteleni wala mali wala itale pothat wala mistakes so itale mali na mina va kanla mali kana ngati zona ni nga na kala 7 days ni nga sta ku 50 na dokotela so ni nga 1000 ya vya na yo ivi hakeriwa hi medical aid ivi loko lembe ri hela medical aid yi tlakusa ti-rates mikwata mara na mali botale ba ku endla sweswo mali yo kaleni mali mara yi kala njhani mali a ni ngo emakwa a mi tsundzuki n'wina loko mi kha mi kula a mi ku loko mi hola 10,000 mi right ivi mi hola yona se hikokwalaho va ku va xiphiqo mali leyi yi hela mi nga se hola botale ku mi loko ma hola mali ya va yi heli ka debit order se ba ku endla ku ngundwane ni mi twi i tendisa ku yini botale ni mi twile so heva ka yena mi ngu twi nkulukumba loyi yini va dokotela na swi tiva ku hinkwenu swi koho swi leswi a swi vulaka nkulukumba loyi
kumbe handle ka vadokodela n'wina van'wani mi nge le ku hanyeni ka vutomi lebyi hi nga ka byo swi koho ku munhu a nga ya tshama xibedhlele a kha nga vabyi ntsene ku ta huma mali swi koho a hi pfumelelani ku havani hlekani hi mamukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM hlekani Aye minjhani? Hi pfukile papa minjhani n'we? Hayi pfukile. A khensa. La ku teka leya ti-sick notes. Ya. Nkinga hi la ka mali mali a va swi koti ku yi tlherisa wa hi tsala loko wo ya ku ri loko entirhweni ku lava sick notes va ku tsalela hikuva na loko i tlhelela ntirhweni a va nge koti ku prova ku wa vabya kumbe wa vabyi ku vabya swi tiva hi wena doctor se a nge ka doctor wa hi kuma ka a ku nga si nghena munhu munhu wo sungula ma swi vona ku a nge ku tlherisi i ta ku tsalela sick notes kota ku ya ntirhweni kambe a swi fambisani na matikhomelo lama va dyondzisiwa ku wona hayi tiko lera hina corruption yi nghenelele hinkwako mani vanhu loko va vona mali a va swi koti ku yi tlherisa hambi yi ta hi vubihi kumbe yi ta hi ku saseka hayi vo yi amukela kambe loko n'wina mi langutile mi vona ongeti swi kahle ku va munhu a ya hemba a ku yena i wa vabya a kha nga vabyi a swi tshamisekangi mara a ni ri nge n'wi tivi ku loyi wa vabya kumbe a nga vabyi van'wani va ha ku vula sweswi veri va ya hemba hikuva va kha va lava ku wisa va lava mali van'wani va kha va lava ku wisa se hayi xiphiqo lexiwani mani hayi xa tikanyana nemetweni all right 0860002543 nangona kwi-afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti wena u angula ku yini i 23 minutes ku phela awara ya 13 lava ku tatwa ka n'we mi nga ni yingisela hi ka hi hetisela ku fika laha ka hafu ku phela awara ya 13 ku mi angula mu ku yini n'we loko hi kha hi languta ka timhaka ta leti hi nga ka tona ta ti-sick note na ku va vuvabyi bya muvabyi byi ri xihundla a xikarhi ka yena na dokodela mavo mhaka kona loko hi vuya ntsungeni wa mahungu ya misava ya awara ya 13 hi ta va hi kha hi la ku tatwa ku n'wina laha mi nga koho ku hela loko ka vhiki i sikunkulu ra ku tsundzuka nena Nelson Mandela mingiseri un'wana i te loko a vutisa siku rin'wana kwana a ku xidemokirasi lexi hi xoho lexi a hi lava ku hanya ka xona na se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni i ku nena Nelson Mandela u hundze misaveni kambe hi siku ra vu-10 ku ri siku leri a tswariwa hi roho leri ve nge tanihi maAfrika-Dzonga hi tlangela siku ra misava ra Nelson Mandela se loko hi ka hi tlangela siku rero leriya n'wina tanihi hi vaaki mi ri yini hi timhaka ta Nelson Mandela mi angula mu ku yini n'we loko mi kha mi languta tiko leri ra namuntlha na tiko leriya ra ku sukusela hi ti 10 ta May hi lembe ra 1994 loko se ku ta va ku ri president wa tiko ra hina ximfumo se hi ta twa n'wina ku mi ri yini nomboro i 0860002543 kambe sweswi a hi hetisele hi le ta timhaka ta 6 note nhlekani hayi minjhani vutomi mina hi pfukile minjhani n'we hayi na hi pfukile i rikhoto la Joni inkomo rikhoto na ku angula ka leya ti-sick note ya for as long as muvabyi ku ri mina a ku na ximfuxo lexi nga ta va kona la ku na swi kota ku byela dokodela yena a ku meni right meni ku ani right se a nge ni kaneti loko no ni twa ku vava swi twiwa hi mina swi twiwi hi yena se leswi lava ku dokodela wa ni endlela hi ku na n'wi hakela loko lembe ri hela kumbe loko consultation leyi hela ma yi fika makumu se na loko no lava ku tshama ni nga yi ntirhweni swi vona ni twa ku vava kwalaho la nga ta swi prove ku hi mpela ni twa ku vava ka ni twi ku vava se tiko ra hina ri onhake hi ndlela yaleyo mi twa ku vava hi mina
ni twa khwiri kwa la nga ta tswa ri khoma khwiri wa ri va ni twa va vitwa yini ni twa khwiri ra mina ra vava namuntlha ni nge swi koti ku tirha kuma ni nge swi koti ku ta ntirhweni khwiri ra mina ra vava hambi dokodela o twa ku mina a ni ri twi ku vava ri twa hi ku vava ku twa hi mina ivi dokodela mi nyika mirhi hi mhaka ku n'wami ku twi ku vava kumbe makutwa mi ta teka xiboho ku mirhi liya mi yandla yini hi yona ni mirhi laha no fika ni yi cukumeta kumbe ni yi vekela swikoni nga ta ku vava hi rona ve ni yinwa kambe mirhi yini hi ku ve ri swi onhela tiko ra hina ikhonomi ya roho hikuva vanhu va nga tirhi va kha va henhla ku vo a va pfukangi ikhonomi yi onhake khale bothe yi onhake khale ikhonomi yi nge hi lunghiseki sweswiwani se aho ya mahlweni ya yi khi yi onhaka ikhonomi ya hina ntsena hina hi khi hakela madokodela ma hina nkarhi wun'wani hi ripota tisiki letiwani hikuva hi chava swin'wanyana nkarhi wun'wani ku lava ku endla swin'wana swa hina leswi nkarhi wo ka hi nga wu kumeki loko hi ri mintirhweni yaleyo se hi kuma ndlela ya ku va hi endla mintirho leyin'wanyana lava ku hi tirha a xihundleni xa hina hikuva hi ripota tisiki letiya hi ku loko wo ripota ka muthori wa wena i ku ni kombela ku endla nchumu wo karhi a nge ku nyiki muthori siku ku fambe endla nchumu wolowo so hi yo mhaka nkarhi wun'wani ze hi hemba hi ku ha vabya hi nga ri ku vabyeni hi ku hi sukela ku endla mintirho yin'wanyana ya hina leyi na yona yi nga na nkoka evuton'wini bya hina kambe hi ku ha tiva ku hi ku ya hi nawu loyi hi nga wu sayina loko hi sayina ku hi lava va ntirho a hi nge pfumeleriwi ku famba ntsena hi endla swa hina swi leswi hundzeni se hi hetelela ku hi kuma ndlela hi ku hi hemba hi ku hi twa ku vava hi khe hi nga ku twi ku vava hi endlela ku ya endla mintirho ya hina leswi hundzeni se hi humesa mali ku dokodela a teki mali leyi ntsena mina ni fikeleli ku endla swa lava ku swi fikelela ya maswona hayi ni mitwini mitwa khwiri mavabyi mo akiwa bothet a ma kona vanhu a va le ku vabyeni laha Afrika-Dzonga munhu o titumbuluxela vuvabyi hi yexe a ve a byela dokodela wa yena ku hayi wo ni tsalela ku ni twa sweswi ivi dokodela a tsala leswi i nga ti i twa swona a ni swi twiwa hi wena swi twiwi hi yena dokodela records khensini nimitwi o hleka hi ku hleka mara i twa khwiri hi xinawu swi nga huma swi leswi ni vula ku swi nga huma ku swi nga huma hi xinawu ku cinca xiyimo kumbe ku hava ndlela yin'wana sasilili mahungu ya misava ya ya mbirhi ya ta emisekwini ukayelele eka Afrika wa vulavula a hi sunguleni la vamsanda eka timhaka ta loko mi kha mi famba mi vona loko te president ku ve na van'wani va nga vula ku kumbexani n'we ya mi vona ka mi kha mi khandziya helicopter yi ri ya mfumo kumbexani hi byeleni n'we hi n'wexe ku kahlekahle a mi fambisa ku yini ni fambe movha ya mina kusuka Polokwane ni ya a Chakhuma ni komberiwa ku ni heleketa president a xihahampfhuka ma xi na vayingiseri a xo va xilo lexi mina na ha xi navela ku xi khandziya I think ni hundzile ka nkarhi walowo valavo va vulavula hi mhaka ya ku tiyindlu ta vona ti tshamile a tiwangi swa ntiyiso kambe lexi xi nga xivutiso sweswi i ku loko mi komberiwile xihahampfhuka lexi a mi famba i xa mfumo kumbe i xa president ku na lexi va swi vitanaka separation of power muhaxi na vayingiseri xa mfumo wena xi fambisaka president u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva ku president va fambisiwa hi masocha u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva u ri muhaxi ku sukela khale so so loko no lava ku vutisiwa ku i xa mani ni nge swi tivi mina because I mean a pilot a ni mina ni ngo kumberiwa ku ni kandziya leswi vulaka a xi nga ri xa mfumo wena u lava ku ni hlamusela ku i xa mani kumbe xa mfumo a ni swi tivi muhaxi na vayingiseri ku i xa mfumo kumbe xa mani kumbe president vo lava xa vona mara mi ngo fonela kwele ka ofisi ya president mi vutisa palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ntiyiso miyingiseri amukela lona FM ntere ku na muyingiseri a nga ni rhumela ku ka a nga twisisi mayelana na timhaka ta pfhumba leriya ri nga simekiwa hi premier va yi vitana
veri yini project funding mali leyi a yi fane yi pfuna ka timhaka ta van'wamabindzu hi ku hambanahambana ngopfungopfu lava vantshwa very sustainable livelihood fund Limpopo province va na tindhawu to hambanahambana leti va nga langutana na tona ta vurimi ta vupfhumba ku lunghisa switirhisiwa sweswo swa ku taniya kambe ke swi tikomba ongeti ku na masiku lama ma vekiwile ku na masiku lama ma nga vekiwa se mwingiseri n'wana a henhlaku ku yena i ye Giyani namuntlha a ya kuma ku veri a va ha teki swikombelo leswiwani kahle a swi endlisiwa ku yini swikombelo leswi a hi amukeleni mbulavuleri wa hofisi ya premier ya xifunenkhulu xa Limpopo ka dokodela Phophi Ramathuba ku nga tatana Thirivali Muava the big T tatana Muava inhleka ihleka ni Butet na vaingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM na swi tiva ku mi le ka nhlengeletano yin'wana ene ha khensa swinene loko mi tinyike nkarhi swintsonono ku mi ta kota ku mi hundzisa swintsanana ku mi ta kota ku hundzisa hungu leri kahle ri kota ku twisiseka mhaka leyi vulavulaka yona mi yi tiva kahle hi hlamuseleni kahle ku a ku laveka yini naswo masiku a ya endlisa ku yini Butet mi ta swi tsundzuka ku ri hi ti 26 ta June 2026 nakona swi sunguli loko premier va announcile ku ri hi siku ra June 16 ri nga youth day loko hi ri le va Sasele primary school le a N'wamitwa so leswi nga humela hi ku loko hi heta kwalaya loko premier va announcile the call for project funding proposal ya 2026-2027 hi le ha humesa poster leyi poster ya kona a yi hlayisa swilo swo tala ngopfu eka yona mara hi swi tiva ku ri vanhu hinkwavo information leyi va nga ta yi lava va fanele ku va yi lava kwihi xo sungula information ya ku applya for the call for proposal a va fanele va yi kuma eka laha ku advertisiwaku eka www.etender.gov.za xikan'we na laha ku kumeka ku ti-tenders ka www.limpopo.gov.za so n'wana na n'wana u va fanele a ya kwalaya a fika a kota ku kuma information hinkwayo va kuma ti-documents letiya kwalaya so that a kota ku fila mara lexin'wana xi nga koteka ku xi nga humelela hi ku hi le hi veka na masiku la munhu a fanele ku ya a ya ka ti-dates for the non-compulsory briefing session ku ri loko munhu a kota ku va a vona ku ri yena u huma kwihi a hi swi tekeni ku vanhu va Vhembe na vanhu va le Sekhukhune a va nyikiwile ku ri va ta ya for those briefing ka ti-1 ku fika ka ti-1 hi 10 o'clock a Vhembe na le Sekhukhune the 2nd ta July a ku ri Mopani na Waterberg district the 6th ta July a ku ri Capricorn district la a va fanele va ya kona for the briefing sessions mara kusuka kwalano Butet hi swi voni ku kuna vanhu van'wani va nga ta va nga swi koti ku va ya va ya hlanganisa swilo swa vona kahle loko hi vulavula hi te vanhu lava nga ta kota va nga swi koti ku va kota ku ya va yisa ti-document leti ko karhi a va make sure ku ri va ya va submita kwalaya eka district ta vona hi vekela 13 July a Vhembe na le Sekhukhune hi 8 ku fika 3 o'clock hi tlhe hi veka the 14 July at Waterberg and Mopani from 8 to 15 hours matitwa nere so hi make sure ku ri at least n'wana na n'wana a kota ku va and lava va nga swi kota kahle va le Polokwane a va byele ku va ya kwihi va ya eka 40 Hans van Rensburg Street kwala office ya the premier Polokwane so masiku ti-date leti a ku na swin'wana i ti-13 na ti-14 ta July and swi kona ka poster kwalaya se 16 ke ya yini leyiwani kambe mi ta ni hlamula veri ku na mavhengele ma nghenaka la hi ta vuya endzhaku ka swona mi ni byela ku ti-16 a ti ri ta yini leswi mi swi hlamusaka swa twisiseka la Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe i nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka clientele funeral plan tiplan ta hina ta fikeleleka hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena joyina namuntlha swo olova
ku hava swikomelo swa rihanyu kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Walala wasala Rico Dico iva win va Readers Choice Awards eka best tiling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mintsengo ya le hansi loko swi teka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka Malamulele eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs, affordable prices. xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Hi sweswo mingisero munghana Lona FM ka ta kona na posta leyi va vulavulaka yona tatana Thilivali Mungava yi rhumeriwini na yona laha ni vukumini swi le rivaleni ngopfu swilo leswi a hi nga fanelanga hi fikela kambe yi mani hi tshela na tatana Mungava ni twa ku va ri yini tatana Mungava ni byereni 16 July 2026 at 11 a yi ri ya yini. Hey, check out kahle Bootpet eka the right hand side or the bottom side mta kota ku vona ku ri lava va kota ku va va submita. That's why hi kota ku make sure ku ri vanhu lava va fanele ku ya eka swifundzatsongo swa vona ku va hi vukerisa vanhu ku ri munhu a nga pfuki a ya vembe hi ti 16 loko loyi a nga ta kota ku va a toriwile hi ku submita eka swifundzatsongo swa vona swi vula ku va fanele ku ya a Polokwane hi va fanele ku va kona because we are saying vanhu va ka hina va nge tikeriwile loko hi ri kona swi vula ku hita ku eka ti-office leti nga kona le aka swifundzatsongo swa hina hi kota ku va nyika masiku ti-13 na ti-14 ene vile hi hlaya Vhembe Phukhune Waterberg Mopani masona ku a yi vekangi Capricorn because ha vona ku Capricorn is the head office so whoever will be unable to go on these other days va kota ku ya kwihi va kota ku ya Polokwane. And remember vanhu lava it's a project mi nge veki vanhu siku hinkwaro a ni ri hi ti-14 hi te va Waterberg na le Mopani from what time 8 o'clock to 15 hours hi ti-13 va ya Vhembe na le Sekhukhune from what time 8 hours to 15 hours so loko va heta va famba loko va heta va famba va ya kwihi va ya Polokwane ku va kota ku va yimela laha va nga ta ku va nga kota ku kuta va ta kota ku va nyika ta kota kwalaya. So that's why loko hi endla leswi hi swi endli ka ri na nkarhi ku ri vanhu va ka hina va kota ku va kuma nkarhi wo karhi wo ku va lunghisa mapapila va vona va lunghisa everything hi kota ku veka na ti-dates ku make sure ku ri un'wana na un'wana a nga ri ku hi ka hina a yi nyikiwangi opportunity mi va swi tiva ku ri ku nge vi na ku favor ka munhu because eka leswi un'wana na un'wana u swi endla privately a swi endla a ri yexe a kota ku swi rhumela ka ti-office ta hina. Mina a na ha voni swin'wana laha swi le rivaleni ngopfu leswiwani tatana Mungava va khensa swinene loko mi ta swi hlamusela mi nga helangi mbilu loko a mi ri van'wana mi ta mi love mi ku swi le rivaleni swi kwala ka posta va languti posta kambe mi tile mi ta hlamula mi ri nhlengeletani mi huma mi ku hayi mani va hlamula a khensa swinene tatana Mungava. Khensa hina Bootpet minkarhi yin'wana na yin'wana loko vanhu va hina hi kota ku va vulavula na vona swi endla tani ku ri kota ku va hi fikelelana na vanhu va hina. Inkomu. Sweswo mingisero me swi le rivaleni ene mina hi mhaka ku a ni nga xi tivi xinavetiso lexi a na ndzhaka na xi languta a no twa ku ni nga swi twisisi ku endleka yini se swi vula ku swikombelo hinkwaswo swa swi tisiwa Polokwane kambe loko ku ve ma tsandzeka ku tisa Polokwane hoy va mi vekela masiku ku loko la ku ya Giyani tana la loko la ku ya a Thohoyandou tana la loko ku ri siku leri swi le rivaleni leswi ne okay. Nelson Mandela N'wameri 18 July i mgqibela walo Nelson Mandela i mulwela ntshunxeko loyi a nga wa ndhuma swinene eAfrika-Dzonga na misava hinkwayo loyi hina tani hi rixaka hi tinyungubyisaka hi yena kambe xivutiso i ku a lwela sweswi a lwela sweswi
ngwebedi 0860002543 nongonoko iAfrika wa vulavula na ri teka riqingho rero anda ka leswi n'hweti leyi hi tsundzuka nkoka wa vaaki eka ku aka tiko ro tiya mindyangu leyi hanyeke kahle vana lava dyondzaka na vaaki lava nga na rihanyo lerinene hi vona matimba ya Afrika-Dzonga a hi tirhisaneni ku aka vumundzuku byo antswa a hi tlangeleni n'hweti ya vaaki swin'we Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandlela inongonoko lowu nga wingisela Afrika wa vulavula mbatwile na dokodela Nkateko Mnisi va ku nongonoko wa nkoka ya va vula tani lava vulandzelaka n'wemeriyi a mtweneni timhaka ti kumbe ti leti mi nga kumerana tona ku katsa na leyi hi vulavulaka hi ya Nelson Mandela n'wina mi ri yini hi yona ke ni vona Nicholas Ngobeni nrhumele hungula a hi tweneni aku problem with the sick note iku vanhu you can very ni batsale xilungu go vola wa mtsa xilungu mila ta ka isa xilungu imlambyana okay very the problem with the sick note is because you pay the consultation fee before you can see the doctor. So when I get to see the doctor, I tell him what I want and he will do it because I have already paid and it's non-refundable and it's against their work ethics, but money rules. Mwemeri 0860002543 unwanhilo ako Richard Kalanga se yibuyile halenu apitori no khetsa swinene swi tikomba himpela vera hi nga twali kahle se hi mitwa kahle okay khensa swinene la Pretoria hi ndlela le Rito Baloyi nrhumela email na yena ako se amitwa a Joburg kahle kumshani va rhumele tsalwa va lava hi lungisela ku swihondzo hi lo nga va kumshani ni nga swi vonangi nta vutisa lava va yi rhangela kumshani va nga va ende tani se swi ndla ku ku hetelela ku va na ku va hi nga koti ku mi tivisa ku va nga va ri ku lunghiseni ka swin'wana ka va amukele nun'wana mingisero hi twa ku n'wamkhometi timhaka hi sale timinete ta 13 ntsena nhlekani ayi njhani papa mina hi pfukeli minjhani n'we hi pfukeli tiko rona a swi ri kahle mavona problem kwala ka freedom charter hi fike hi nga dyondzisiwi kahle hi dyondzisiwile exikolweni milawu ya kwala South Africa la ya freedom charter mara ku na la swi nga fika swi hi kanganyisa ngopfungopfu la ka ti-rights tona ti ri kahle ti tsariwe kahle mara hina vanhu hi ti abuse ngopfu na ku yin'wani milawu both ya fika sweswiwani hi tlheriseriwa ndzhaku muni mi kombisa xikombiso ku fana na nawu wa public drinking na wa public drinking wa Gauteng a wu kona wu fikile u tlherisiwa ndzhaku ende swi endla ku munhu un'wana na un'wana a nwela byala hi ku rhandza ka yena ku va walawala and then swin'wana swi nga pasisiwi laha ka mbangi laha nawu lowu wa mbangi wa fana wu nga pasisiwa mi pasisa njhani nawu wa mbangi ku ri na cases ya ti-drugs atikweni hi ku mbangi loko yi bohiwa na munhu la dzaku nyawupe swi dyawa hi maphepha hinkwaswo i swo fana maphorisa ma ta kota ku njhani ku hambanyisa ku leswiwani i mbangi leswiwani i nyawupe ma swi twisisi ko va ku milawu yin'wana yi vheta yi pfukiwa nampundzu na mhla hi endlenisa so inkombo tete kambe hi swona sweswo ma nikiwa nkarhi wa ku va mi tisa n'wangulu wa n'wehe hi mhaka ya timhaka ta ku milawu leyi mi yi vonisa ku yini se hantiyisi ku ko pfukiwa nampundzu ku ciciwa milawu botet yimani mi hlamusela nyana swin'wana lava va nga tisa bava lavana va tsundzuka nyana va mulungu va le ka xiyimo xa le henhla mina hambi no kaneta ku kuma ku ni rhamba van'wana la ni ta hakela hi loyara ya kona ni ti kona tiloyara ta mfumo maswisi mara va nge koti ku fikelela va nga ta mi kaneta balwa i longo balwa mara a swi hi pfuna nchumu la ka vaakatiko because i vuwalawala bya tizolo botet inkomu wala bya tizolo okay sweswo vingisela Munghana Lonene FM nkarhi luwa i comment minute ku nga spawara ya mbirhi a hi hundzeni la ta vuya yisa mahlweni andzaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula un'wana ni rhumela eka yini a hi yeneni tinhlengeletanini ta miganga
loko ti vitaniwa. Loko hi nga sendla sweswo ha to hlupheka hi ku kuna swilo leswi swi vuriwaka ku fana na ku loyiwani I humese 500 rand a xava aku ila yena a ya ka bank yo karhi aku ila ku xava gezi a humesa 500 rand ako la gezi la 500 rand ivi loko a hoxela la bangi leyi ku ha we mali leyi nga ta xaveriwa gezi I 187 kumbe 186 rand 80 cent ya ai 116 rand 80 cent njani baku leyin'wana yi tekiwe hi masipala veri i timhaka ta vukorhokeri utility charges hi ta va vitana la va ta hi hlamusela ku vaaki va swi tiva ke I ri le ka hi le Phalaborwa a dorobeni stan tshama dorobeni ku na ti-utility charges ku rhwalela malakatsa timhaka ta nkululu na swikhedzakhedza swin'wana swi fambisa ku yini a ni la ku vula vito ra n'wina la kambe mi nga kota ku a ni mi vulangi vito ni nge mi vuli but swi ta mi vangela mahlo mara hi yaleyo mhaka n'wana mi yingiseli loyi nhlekani aye papa Masiare ndi kombela o ambanga madokodela na disiknote swa vanyana butpete masiku nyana ndaku ka mahungu u vulavula hi dokodela la nga dlaya vanhu vo fika 20 something so na va lava va xavisa ku ti-sicknote madokodela hina ngopfungopfu loko va teke an oath swa fana na ku va nga swi endla sweswo va hi dlaya a va hi teki vutihlamuleri bya vona bya leswi va nga funga loko va teka an oath hi ku se va veka na price ya loko I xava masiku ntsena I nga consult loko wa fiction va ku vutisela masiku ntsena kumbe ya consulting ku na ti-price to hambana so I nga ko la South Africa ku hava la hi nga ta hlayiseka kona ngopfu ka lava va teka kwini oath mi vula ku va vhe va teka swi tiveka ku loko I ya ka dokodela Phete sicknote I mali muni kahle ngopfu ya 4 days yi na price ya yona loko mi lava ku consulta swi na price ya yona swi kona sweswo swi official swa tiveka ku okay ni nga vuli ku swi official swa tiveka ku ka doctor Ngobeni loko mi ya laha mi laha masiku I mali ya so loko ku mi ya mavabyi vhele I so swi kona ende ka bana xitembe lexi nga na practice number u kombisa ku I dokodela wa mampela mara I endla so se oath leyi a va tekela yini loko se hi fika ka hi leswi ni vulaka swona ku hi fini hi ku va teka an oath mara va tlhela va endla swin'wana swo ka swi nga fambelangi swi chuhisaka ngopfungopfu ka valava they have taken an oath hayi nga ku se va lo nyikiwa permission ya ku endla ni la mi lava ku hi kona hi ku a va yi protect na oath yaleyo kumbe a va yi practice oath yaleyo va yi tekaka ni munhu ntsena na mina na swi tiva ku va hi xavisela madokodela I va mani se lava hi nga ta va tshemba hikuva lava hi va dyondzile ende hi vona vanhu laha hi tiva ku va hlayisa vutomi bya munhu byi le mavokweni ya vona hi va lavo va xavisa sicknote va nga xavisa na vutomi bya munhu musi vanhu valavo ya no ya loko ngopfu loko va hlambanyini ku vona va ta hlayisa vutomi ivi se kombixani madokodela ni vulavula na dokodela la va kha va kombisa maendlele I want lava ambalavula na vona ambalavula na dokodela a va hlamusela leswi matsalwa kumbe va hlaya leswi va nga swi hlaya kumbe va nga swi dyondza va vutisa ni dokodela a vula tanihi munhu a swi u ta nhlamusela ku swi va njhani kumbe swi bise ku yini lava a va vulavula leswi maphepha kumbe leswi va nga dyondza leswi hlamuselaka swona ku na xihundla a xikarhi ka muvabyi na dokodela ha swi tiva ma swi tiva na n'wina ku swi kona sweswo mara a va vuli tanihi munhu loyi a nga na ti-qualification ta vudokodela mi twa ku va titwisa ku yini loko dokodela a nga dyondza ku fana na vona wa xavisa mawe ti-sicknote va nga hlayi leswi va nga swi hlaya kumbe leswi nawu u nga vulaka swona leswi nawu u vula ya lava a va vulavula kahle ende leswi twalaka na mina swi twisisini hi ku hi leswi nawu nga swona kumbe leswi va swi hlayaka kumbe leswi va nga dyondzisiwa va nga byeriwa mara a va vuli tanihi munhu
va ta swi twa na ku swi vavisa ku yini leswi endlekaka hi vanhu lava nga na va ri na title yo hlonipheka ngopfu lava hi swi tivaka ku va nga mi va operata na mbilu na yini mara wa xavisa maphepha hi ta tshembisa ku yini na loko hi ya ka madokodela kun'wana that's why minkama yo tala loko munhu a lovile va lava ku endla ti-inquiry na yini ku a va ha tshembisi vanhu lava vanhu va hala tikweni ra ka n'wina ra ka n'wina mara ni byeleni a hi hetiseleni ni byeleni loko kasi a ka ha ri na mali kahle vudokodeleni lera ku yi nga ze yi xavisiwa ku fika kwala ka ku se yi xavisiwa hi ti-sick note kumbe a ku ri mani kwele bibeleni laha nga vula ku i veri ndi mudziwa chivi a nga hembi a tiko hi ta pfumela bibele loko va ku vulavula sweswi a swi nga taliwa ku i the root of evil hi swona yi tele ngopfu mali eka dokodela a nga vula ku kutana ni ta mi tshungula mahala ku mina se mali ya mina yi tele va hola ka government va ka practice a tlhela siya vavabyi kwele a ya endla swa yena swa private swi nga hlangani na vukungundzwana ya ndzeni famba ku kombisa ku i mali hi xo xikulukumba lexi nga ta ka yi nga xi koti famba a va tu famba hayi zwavudi hey a ri kwetambu ra fana xan'wisa un'wana lo 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula nhleka aye bothwete mpfukeni baba mina hi pfukeni n'wina minjhani awa hi pfukeni ina la ku nghena ka leya ku xavisa ti-sick note ya bothwete ma vona vanhu lavo huma hi le matiko ya le handle hi vona va nga fika va ona hi ku xavisa ti-sick note loko moya laya Swazini laya ku na rikhona rin'wanyana a ri duri 150 bothwete mi tikumela 3 days ya n'wina mi ti wisela mi ri kota ka yini hi 150 loko mo ya Swazini bothwete laha ku na xikhona xa kona hi 150 ya wena wa ti wisela kahle 3 days i tlhe teka papila yi xa ntirhweni ri bohena swiganga hi le kwihi la ku vulavula kona wina kumbe xana hi ta wisa na hina hi le kwihi mi le kule ngopfu hi le tshembisa ku na swilo hinkwaswo na n'wina loko mi lava ku ya vona swigwamatshuku kaya mo fika mi kuma papila kwalaha mi tirhelelela mi ya swigwamatshukwini va endlile vo tala hi mapapila ya in bothwete ve le kaya swigwamatshuku sweswi fambani boti ni mani chayisa mina fambani khensini bothwete hayi kona fambani tiko lera n'wina leri hayi kona kambe swi ri tana khensa swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku hoxa xandla eka nongonoko lowu mhaka leya ya munhu wo sungula munhu wa vumbirhi na munhu wa vunharhu a ya ta hlupha kambe hi ta famba na yoho a ni ri mina wena vona kumbe mina wena yena ma swi vona i munhu wo sungula wa vumbirhi wa vunharhu ani hina n'wina vona ma vo mhaka kona i mhaka leyi kumbexani mi fanele mi yi tekela nhlokweni yaleyo hi ku loko mi nga swi langutangi sweswoleswo a ku na laha ya kona ma vo mhaka kona kambe swi ri tani nongonoko wa humerisiwe ncindani Eric Mabasa twana hi ku tisela nongonoko lowu mindzuku twik suka amasingito mall a Giyani a studio 1 hi ta va ka hi haxa kona ku tisela Afrika wa vulavula hi laha ni nge teri ni ta lava nga ta hi ta bula hi ngoma ku sukusela hi awara ya 1 ku fika awara ya 2 ni lava mita rhumela ni email ka Mabasa es@sabc.co.za hi ta vulavula hi ngoma hi twa ku mi ri yini n'wena matitwelo ya n'we hi mhaka ya ngoma hi why ane kambe lowu loko a humerisiwe ncindani Eric Mabasa a hi hlangane na kambe kona mindzuku mahungu ya misava hi laha hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwana ndaka sweswo dzumba na mina hi nomo wa Ike Ngoveni tata Edzani nkowankowa Giyani na Lekapani uyikhoka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Lilian